uria wari murungamiri wa aruti wira obishini ya Kiraitu Murungi na uria riu ni mutari wa gavana KAWIRA Mwangaza Gideon Kimathi na uritie munene wawe wa tene gwitikiria NACINDIRWE gitini kia gavana na gavana riu ni KAWIRA Mwangaza na Nkuruki atigie kwendekithia mithika LINTURI ni nyuma ya miari ya Kiraitu akienda atongoria MERU mathure mutongoria umwe uria ni CS mithika LINTURI uria ugakinyithiria rais mabataro ma AMERU. Nironanirie very clearly na I support governor that kure antu pari iguru somewhere still patokira in their slumber patigwitikiria ati kure chiaringirwe na governor KAWIRA Mwangaza and area woman na thurirwa ari governor MERU. Mutari wa governor KAWIRA Mwangaza mauntoni megie uchumi Gideon Kimathi na agarukite uria wari munene wawe thirikari nindiru niwe Kiraitu Murungi na kumuria netikirie NACINDIRWE na governor wa MERU tha ino ni KAWIRA Mwangaza. Kiraitu Murungi araugire atiri na ndi katuyukie team captain nontu gutena captain migambo witirari sasawa neu ni ko demonstrate ugu komburagia urote barabate gwitikia why riria kwethara kwina appointment ne under the old constitution but now in the new architecture ya katiba njeru ne eretere muntu witwa county governor na ari elected by the people na ari represent county onde na ni CEO tikaro kuthithia mawatho therefore ni people's representative so when you come and say gatuchwe another appointment no na governor ore rigitini nyo tikumurifa then no MPs bejere au akiaria mubango ni wa chanchamuka ndani ya WERU FM 96.4 Jumatatu kirauko Kimathi uria wari munene wa aruti wira obishini ya gavana Kiraitu Murungi ariuga ati munene wa county ya MERU kagitani gaka Canada ino ni umwe na ni gavana KAWIRA Mwangaza. I want to mean is kethira itukwenda MERU yukira na ekuria na tutigatigirwo ni bangi katwitikirie twinthe the top CEO wa county ni governor jora bangi bathithagia Kiraitu Murungi ari governor wa MERU munya na ari minister wa kilimo Kenya na twinthe twa supporter president Uhuru Kenyatta ni atarera tuteteka area munya kutuika no appointment nikitwaregete muno so now people have to agree and accept and move on. Miario ya Kimathi eciete ntuku imwe nyuma ya gavana uyu wakarasha kuga ati ni magutara ta atongoria ma MERU minister wa urimi mithika LINTURI gutuika laingo ya MERU mucemanio ni wa marimba nteresi arare uria urakinyitwe ni mutongoria wa nthi ino niwe William Ruto. Waziri wetu mithika LINTURI ako pahali nilikuwa na Kibaki, kwa sababu kama kuna mtu amepigania Rais William Ruto MERU hii si mwingine ni Captain mithika LINTURI. Bila mimi naomba tu vile mlinishukuma mkaniweka karibu na Ngoro na mkaniinua nikawa kiongozi wa MERU ni waongozi. Hiyo heshima tupatie Captain mithika LINTURI. Alaisi kerere kila mtu istumbu rights tukereva nini MERU itaribika. Mbere ya kithurano kithiru Gideon Kimathi ari muteteri umunene wa Kiraitu Murungi na miorio yawe ya umuthi riu ikionanagia ndwa inene gatakati ka gavana KAWIRA na atongoria mangi ma county ino. Kimathi kire micemanio mwanya ya gisiasa thirikari nindiru mbere yawe kweberia na kuthi gucua giti kia ubunge wa South Imenti na atetagira banene Kiraitu Murungi na kumuringira ndebe nikenda ayukia giti kibindi gia kairi. Ari barabome ibari na taji aje na maguta butikuririkana ari barabari tu ne ota itare na mbio na ndi Kiraitu Murungi na batwe twinde turagwire ta yetu no mwanka ithire na maguta kenda muyukani akeja twithira twitaya. The same people bathiuruka bakiuga itwendirie mbasi twathuganagia bari na interest ya MERU at heart na ino ntumbazi turachokeria kairi ne atende bakuru bakuga ne gwire antu abethira besere burita mbasi ne rachokere ringire ni Kiraitu rwe no ntumbasi ne rachokere. Kimathi riu ariuga bwe NACINDIRWE kithurano kithiru
na ati kwagagia mubunge wa Southmenti urioriku na namubete kanya arute wira wawe rugira mama thina batura Karen batura Rangata barura Muthaiga inau antu baba kwenda barabara mashinani batina thina na gavana antu baba kwenda ruji batina thina na gavana na bateana nusu milioni ka milioni antu baba kwenda sibitari ya public Rwandawa batina thina na gavana no kuona na bateana milioni ka nusu milioni so in simple terms most of the elites no mwankaba accept and they move on woni ganta romba kura na ndachindo na ndetikirio ronchindire uraigua ngetinda ko mumari munenkerete kanya itengugi igitara kinya nkeja mburi antu ethira social contract yao nawe nitete boy na ndikinya kire county at the county level because Martin atwetikanirio muchamani jogoro good as it was beautiful as it was ne atemwaria kuuma number 1 mwanko muthia gutura recognize governor na karinde au these are duly elected governor igoro governor KAWIRA akiaria mucemanio ni uyu naramenerie antu maria acindanaga namo kiri kithurano kithiru akiugaga ati nimo makumurugira thina MERU nikenda kubaraganio tongoria wawe. Ni vizuri wajipange na waelewe ya kwamba MERU iko na kiongozi na kiongozi ni governor. Miario ino ya tongoria mama leo nionanetie kibuyu kingi kia ndua ciage siasa na kwaramia rukuo rwampatho ciao ona nkuruki kaunti ni ya MERU iria etwirie ndua kuma kithurano kithiru.